Keceng si kardom kadu kawe Carbetis 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tami lapen pinil nali tumhan ke 1p mate nange than ponji labang ke class 10 result apudak sinang than pachini pon ekpo class 10 result mate HSLC result labang ke Penap PAKLANG ekpo lase ahok ma kalima la soputhak ni dino nali tumhan sa video long angton penalam nang than pachini pon ekpo la penali tum so article long bang te details salam nali tum thek pon long iget po mate nali tum Google long download plote hoda details non head ka update ki pipon penang an a website long stame do eklo nali tum thek long ekpo lasi nali tum so YouTube channel subscribe rilang plote subscribe ikon la pen video nali tum share ikon ka anma nali tum video ke share on class 10 exam ke tok student atum stame pachini ikna tang denon pathek mene jethan pon nang result update puthak le la pen pining la SEBA SSLC result la bangke exam ke tok adet la bangke March 3 pen February pen March 3 an sikijut pon lo la penon result la bangke 10 April penapsi PAKLANG pon ikpo pusida ke tok pon la pen non jethan pon nang details mate information conducting authority la bangke Board of Secondary Education Assam la pen examen dak Assam high school leaving certificate mate HSLC 2025 la pen exam date la bangke 15 February 15 pensi cheng pono la pen March 3 an se jut pono result date la bangke 10 April 2025 10 April pulte penap Thursday la pen result mode la bangke online lo la pen compartment exam date la bangke June malam si padopon po la pen passing criteria 30% in each subject of 30% overall dason si topon la pen result a website la bangke nali tum dak hini thek pon longji result assam.nic.in la pen sebaonline.org la hini a website la nali tum visit lo pulte la dak pen result nali tum langpon long ikpo la pen bangkwan student mate candidate tum si pining la class 10 exam ke tok pon lo plotang te nali tum dat hek pon lo 4020 for director 4,22,697 a candidate atum pining 2025 la bangke exam tok don iglo la pen result ki check nei ko son lo plotang te nali tum la hini website long damik nang po hini so se website ke any ke available o Google long dam lo plote stami ke dam nai lo la result assam.nic.in la pen sebaonline.org.in la so hi a website long pen sipinan student atum bangke lang bangke ong as nali tum stame dam bigo dam lo pulte hoda nali tum la son interface thek pon long ikpo ke chengsi nali tum roll number la pen da example PAKLANG pon lo roll la pen number la pen la da captcha thek longi la so captcha la so box song fill up nang po la pen get result long ber lo pulo tang te dak details result la bangke nali tum thek pon long ikpo la pen koson se result ka chelang nei mala so update bang pen result klang lo prote nili nali tum phan video na 1 pi ekpo adap molam se nali tum long pon ekpo video la bangke la pen ahoka hak la so result la bangke klang vegi ma plotang te la bangke 100% la bangke putekte staminili penang an school headmaster atum han call pen neli chingkilos alang litum nang thanlo alang litum stame update long ikthailo pusipu penapa masi 10 April masi result bang klang post stame dak la SEBA website penang andu plian do pusipu pon la haya website bang alang litum update delang pusipupon la pen update di phan asap so apornang chatlang pusipupon jongsi nungveang bong ma jongsi la hai website jongsi update thailo plotangte jongsi un plote penap 100% 10 April la bangke result pipon vekpo la pen jongsi la for la ke thom plido la so a website jongsi nungve update un edit plotangte 11 April si class 10 result banga pipon popusi penaan headmaster tum stame update nang kipido la se penap chonghong ik nang result la bangke before 9 am pensi pipon po result la se before 9 am aprang na litum update bang long ikpo result koson si kilang nang ima pula so update la bangke se video na litum kan ma share un share igo kar biang long ras tame pala ik nang la pen pachini ik nang la pen class 10 result la bangke penap 10 April Thursday 2025 la bangke pipon igwek po matek lang igwek po asi pinia video non a video along bangkela ansi nili update nali tumpan nang 1 pig lo as dumi thak mi kadu kawe Carbetis 2.0 YouTube channel long kelang ra do anpan stami nilen pen kardom